Salkaham ADC village under Laljuri RD block or TIPRA Motha tala riha village committee officer moming ke Salkaham Romye TIPRA Motha samung homung matang ya lockdown ongye macha ya manung ya ong tongpho BJP rau bai village committee officer hadi ya ongmi lama kroi kha ongye tala riha TIPRA Motha khnaye naidi Salkaham ni TIPRA Motha supporter ning khudoi TIPRA Motha long live, Bobagra long live, TIPRA Motha long live, Bobagra long live, TIPRA Motha ki jai. Ke ini orang sini Salkaham ADC village ko, so jauh sini YPF by TWF Malaysia, so tala lo keleha. So why do kalau ha abang buat ini mah serok saat ini matang maya ini mai kanai kalau mah decision maya kalau abang musim beros ni bawa blog committee ini sekretari ini Salkaham di sini bung pathan saya ini cuma boro ini bawa Salkaham di village ini cuma rono naik neha samung homung wo pintu bro chono wang ke ketemon karo tini ke chong boro chong TIPRA Motha ya tini tala lagai mang riha main ke chong nai na bro no ato din haye chono mahapot jai khimo kroi tasara choi disia chong pai tomo jagawo chino se no khoye kam khe tomo ba chong tini ke tala ding ma phaimse sudah cek region ani me ko subscribe khedi kabru khupo 24 YouTube channel no hamyak mo kau ni favorite kau kabru baikhe pura desoni kupono khnai tonam bo e share khane tapodi naroni mampha akhe joto takhum khurono naro joto no khakchangmo ya pheu moming khe naro video poilan chinga paithok monjora naimoni bo e joto no khakcha malai nai final video